basaba ati treatment emitwalo 7 etandikirwako aye nga wazira waire 10 mwana nazo n'okwida yakati baba tulikwenda owone aye tukoze tutya kuba ifu kyatwete kinene ala kivona nga kituno kuba yonsada wa idini ati omunogo tuliwona nga gosense mwike aye watufuna batugemerako guyinza okuwona omulema akiro omugenzi waire oli awo ng'oli mutulu aye nga tufune ekigambo kyo kyatukansolinga era twaguma tutyali awo nzira kyenina omusada yanumukaku yaja zana nasengugu naira ne wife nzira kyenina uja kuncho ndi kuidagala HIV wabula nikyonwa ngozira waire sukali guno mulanga ngokubira bana Uganda alina kyalina namulonda alisaba okwidanda bibwawone nagamba iso alayinza okukuba neire ngulu ndi omukazi omuyiyi asobola okweyiyikiza nsaba ekyokulya n'okuno nasaba obwidandabi munduyi ni munduyi paka munsi edda okuluya aliwulira omulanga guno ndira omusana nalira obwire nze buli ssaawa nfulira feini buli ssaawa ntawulira mukulumizibwa ndi amasira eno TV yemuli kubona tugule eno TV dibiga mubina aye yange ebiga munwa kati ssaawa eno enveera gyendi muneno ani nasebenda okunamba abaana bange bazira kye balina bagasizaako emyaka gyona gyona emyaka 7 gyenkutwire ku buliri guno gwa 8 Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Mulungi alikuwa why media bambi kyabe ikyokolo kubanga otugoberera kitwizamu amaani. Era sababa yakaba kali kusubscribinga, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzi Yazid Yolisigira owaimwe era okutoka ano bambi nvira wife episode mbikado ngawe muli kumbona mpuyine kujja ku bitundu bye district y'Ebugweri nga emboze eriyo eriza amaziga ngawe muli kumbona bambi nchaire ku kumwana zono namulondo ZULAIKA alina ekirwaire ekyaida mu ngeri ekitategelekeka era nga oli kumubona gano yatandika okuvunda omunwa nga abona omunwa guvaako enyama yatandika okugwa gali guli kuvunda nga abona namulondo ali kuvunda nga abona aiwazira buyambi obulwaire bwaida yali alikola emirimu gye gy'okusobula yawulira oti empewo emwingire eti omubiri gwamufwa lero oluvannyuma akantu kaidde oti kabalabwe ekintu kyatandika okuzimba wabula wuwira bino omunwa gwazimba gwatandika okuvunda guvaamu amasira alina toilet paper bibamuwa buli kiseera kweya amasira. Oh my god, kweya amasira era nga n'obusibo obujja ku maiso buli kujanga bokutuka bofwa wendogera wano abona mukatidino ali kufuuka muzibe wabula nga mutachi yali mu bitundu ebyebugiri ebusowa olumbe lwamugemera nga mufumbo wabula omusada olwabona nga onalwaire yamuleka waje yafuna omukazi oundi namulondo yeira yeba muzala mu bitundu ebyebugweri era nga tumwagaine busesa nga yatubire n'abaana be yaja mu idwairo bamusabye emitwalo 7 okutandika kuidagala wabula mukazi waitwazira ali wano gaira gakomba namulondo yafuuka nkoko ya mutamivu olukya lwabala Wuno ndi twogereko kunaye aye mukobi alinge mulata lingira kamera kuba wo mulingirira wabona ku kintu kinengere kiri kuvundamu
osobola otabona katambi kano kamalayo so musabye tuwaye ngalinze mule nze ndakulinganga muno ndi Yazid Yolisigira bakali kusubscribing please go ahead and subscribe like and share our videos. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebikuluma biriawo mbwa ine ekintu engeri yolikulala mu wankanga zena nga ndi kutya ntyo wafuuka kitiisa ku kyalo kuno buti okakitiisa kunsi mbaire ndi mugenyi olukubu enene ezinuka naire inoma nabona nga tikiboneka oli kuvundanga obona webaleguma Namulondo tukobere ku kye kyakutuuka ku olumbe lwida lutya olumbe luno mwaka 2016 nali njire yakola mulimu gwange nali nkola nga ntunda ngoye d'abakyala ne d'abaana navaaka najjayo okukola wenasookera yene nga nti ime nga abakyala bali mu ngoye bali kulonda nabona ekintu nga kidda nga kibita ku bakyala ku mutwe nga kirugavu kyaida kyatomera nze mu kifuba olwanfueramu kyenjirira ku luuyi ku mukono ogutalya weibere kyawera munda nawulira enfewo ey'amaanyi ng'omwana otuseba ntaire mu lita 10 ey'ayisi natandikira okukankana n'omugugu gwanemu okusiba abaali baliidironda bebenakoba nti siba omugugu ogwo bambuuza ati ovire wakanga oli mulwaire konze nfuyine kunje navuga n'akagaali najja ku nnimiro yange ndidye nga ndi mulamu ng'era ndidyekola basasulaku nabakaba bantegerawo fiki oba bakubire wa voda ndeseewo isimu aidanone awangu ago nafuna fiki yandiza nga aliwo omuto wange yentanga omugugu ogwo nga yatunga kyalaani awo yakanvona nakajja n'omugugu nga kabiri anvonandira nga yendikankana zenazena amaino gali bwamwivanga zenazena mwana oti nenda aguluka ati baba ki najja mu buliri bwe ntigemera kuba vodo omugugu mugwingize namuka nti gema muwale ti omutole sente ojja kuidwaliro ongulire ki enfeke ati nkobe ntya nti koba oti nfewo ati mama kimwozera kiri kukuluma waire nti nzira wabula nfewo nga yendi kwenda kugira bwamwivanga netereko guvulangiti ayi nga ndi kuguluka wawuguluka enti mwana yaleeta eddagala yanka ati baba bakoye ati mera lyona otenduke wewiike najja okuwanguka nga ntuuyaine obulamu bwize muwala wange nanva 3 yali yakazaala nga nakamutwitingako ewiiki endala naafuna amaani naka nti kanji engula emere ndireyo waka naka nti faawo nfuniyeyo emitwalo 8 mu bakyala kanje wala engula emmere nje nfunvire abaana ninakawere ajja nagula amatooke agula neiva okuvukya najja waka nafunva emmere eyo n'abaana tyabakobera ne mukama wange bwe yaira nze tyamukobera kubanga ndibona nga nfoniye naam katonda wange obwire ekintu enfewo eyo yaira nga tutendwike okwali okwira yaira n'amaani nakwenda kusesema wajja okuwuuna kunkyera nga nduyike otusabina musuna okuva mu mutwe paka munkende gano wabisambi gano n'entunvu byabuuka byaira mu bigere eyo ebitanvula bantwala mu idwaliro buli lwe baakubanga nfisa nga buli lwe bagemesa gazimba gati agantu buli yagenya yataaku treatment buli yatambulanga nga agantu gajja nga gedumuula gati nga agantu gedumuula gati agaga bubuuto nga banuunamu amaadi bwe gairawo gwayaga oti naisi gwayaga oti guki naavunda nga aningirire nti nga luno olumbe tulubonangako nebakukuba empiso omubiri n'otandika okuzimba agantu wegatika agagali ku mubiri gajja nga wegeyongera nga agantu gudumuuka gwakomeno guti omusaadha yanuunamu amaadi yataamu enfisa ati Namulondo oli kufa ati yanuunamu amaadi kabiri gwairawo awo twabaawo okwena ku diido ati bimulemi ati tujje ebugiri twajja ebugiri mwidwaliro ekkulu wa Dr. Michael
twatuuka ewa Dr. Michael lunaku olwo n'azirikako obwire twavaayo kati kunkeera waliwo inina wa mukwano gwange yaida okuningako kyova atuuka yakuba enduulu yakuba muzeeyi ng'akaali kufa yakaati muzeeyi ati nkole tugyeko bwe tujya neira era ebusowa wendira ebusowa olutalo lwatandika olw'amaiso amaiso gademu okutereera twava ku maiso amaiso gaida gatya amaiso gakosebwa kulwaire obwo gakosebwa kuba nedi n'enviiri kyanwa kiti deera afyange ziraidinga enviiri diriba ku mutwe okwo aye zira lwakutuka kuwaire lulala. Okay, so Namulondo omuna guno gutandika kutya okuzimba? Omuna guno gwatandika mwaka guno January kaida nga kavala we kati naleka akagemaku akantu kavaawo naja mwidwaliro iganga bawandika treatment naleta namira kasanuko kafuuka ngeiwa womira kavoti kawone kasebuka kavoti kawonye kasebuka kati omuna gwafuuka omunwa buli lwoja mu madwaliro bawandika idagala paka wetwaja batuwandikire baluwa ey'omulagayi nga nzira sente diri kuntwala paka wetwajiire eno ku Bachina bakebera ati bo bakeberera kodi mutwalo bakebera ati kansa mujire mu Bachina wa mwajire mu Bachina wa buluvandi eiganga basaba ati treatment emitwalo 7 etandikirwako aye nga wazira waire ekikumi nazo yo n'okwida yakati baba tuli kwenda owone aye tukoze tutya kuba ifu kyatwete ekinene ala akibona nga kitono kuba oyo omusaada wa idini ati omunogo tuliwona nga gusense mwike aye wetufuna wetugemeraku guyinza okuwona omulema akiri omugenzi waire oli awo ng'oli mutulu aye nga tufuna ekigambo kyo kyatukansolinga era twaguma tutyali awo nzira kyenina omusaada yanumukaku yaja zana nasiba emigugu nairaga newaifu nzira kyenina ujja kuncho ndi kuidagala HIV wabula nikyonwa ng'ozira waire sukali guno mulanga ng'okubira bana Uganda alina kyalina Namulondo alisaba okwidandabibwa awone n'agamaiso alayinza okukuba neire engulu ndi omukazi omuyiyi asobola okweyiyikiza nsaba ekyokulya n'okuno nasaba obwidandabi munduyi ni munduyi paka munsi edda okuluya aliwulira omulanga guno ndira omusana nalira obwire nze buli ssaawa nfulira feini buli ssaawa ntawulira mukulumizibwa ndi amasira eno TV yemuli kubona tugule eno TV dibiga mubina aye yange ebiga munwa kati saawa eno envera gyendi muneno ani nasebenda okunamba abaana bange bazira kye balina bagasizaako emyaka gyona gyona emyaka 7 gyenkutwire ku buliri guno gwa 8 balakala kufuikumu uli atwaire kyalina okunveesaawo emyaka egyo abaana bakoze ekyamaani n'abenganda n'emikwano abantu bakola emikwano saba Katonda akuwonye era ayongera okuniga embeera y'oli mu njiidi kasira koli mu kazibu obulume bungi ku muntu atayidi kikuliko oba oli awaali ewala tali kukibonako asobola obutategeera bulumi bw'oli kubitamu naamu ali mu bulumi eminwa gitoona masira enyama ekutuka ku ngaabona naamu ZULAIKA avaamu ekivundo mu kanwa nze ndi kukiwulira owulira era woboozera mutima tasobola kwogera wano aye tusaba Katonda atugumye embeera tinungi Katonda wange naamu
nkobera buti wano olumizibwa otya biki ebikusuza nga ozira ndoolo tukubire ku ekifaananyi obulumi obiwulira bwoba oli awo obulumi obusinga buli mu munwa kyayanvuka wano kyafuna okuzimvirawo kikino kijja emisiga gya eitale eno nabanga eidembe enzira amaiso gabona mu katono oba gazibira irala galimu akabona era ogabwine oli gabona kiri galya tobonanga wewabonanga era uti ndibona abaana baabaawo akadagala kentonya ku maiso ako ka mitwalo 3 aye kasirawo akagayanva kana akadagala okataaku luvaina lwa kawaawo oluvainama lwa ibanga ki kakola mwezi waliwo wotukanga okazira era amalirala ekiseera kenkazira nagakayanva kuba gazira maziga luba lunaku kyaleeta amaziga ago ndowooza kukulaga nti galimu aye nga gazira maziga katonda wange buti okulya ndibona omunwa gusense mwikooli otya okulya nwa bakola otujja otwo nga tugonvu n'alyaku aye nebyokunwa ebyo gazira era endala eri kunwa saawa eno omwana nga azira sente dakugula buse gazira sukaali azira eri kunwa obwira ndi wano ndibirowooza anange omulu kikambwe Namulondo ensi wagikola ki obulumi bw'amaani bino byona bino nze ndowooza nti sokuba mulimu n'omukono gw'abantu abalya mmere oba afitina yes olimu ni bino nga wokobyo HIV mulimu kansa kwegana bakoba ati eti HIV batuka okukoba ati gano waliwo ekiwulaku ati gano idagala weriyo kyomuntu tumwiza ku idagala okumala emyezi 2 amaiso gairawo gene ate tigamuluma ngoyo mukazi bwakuba ndulu n'amaiso ago waliwo okolesa idagala bulungi faka saawa eno era wajja abasawo nga bakuba ati neidagala lizatabu faka saawa eno nzemere idagala otolawa ogiriganga in hospital kale ali kwawa media bambi bizibu Namulondo ali kuvunda nga abona ekiwuna kingi ekimuvaamu tosobola kukiwulira eyo kuba kamera nze nkiwulira ali wano osiba mutima aye nga mu byona ekintambuza n'invo wange nindidde eno kuboneka nga ndaga ensi obulumi bwali kubitamu n'ebizibu bye tubone nga tumuyamba nze Yolisigira nzira buyambe nkolesa omudooko oli guno omuzindalo ne kamera tomana oba oli awo emboozi ya Namulondo wekugema ku mutima bambi muyambe mami ali kuvunda nga abona ainda sente bamukobye sente ditandikirwako emitwalo 7 okumwa kubwida ndabi obwa kansa nga tajire mu Cancer Institute eriyo mbokozi tiba China ali yeyiganga emitwalo 7 ekiyakoze bamwiziza wano waka oya muzala bazaka sente otegeera baba likulinda kirako wabala lwaki tulinde kirako nga Namulondo asobola okuwona yalabirira abaana b'omusada byamulekera wazira mmere asula ndala nga wabakobeire n'ekyo omusana abaire akaali kulya anange naam
biki byomisinga mu bulamu bwo ng'okuba otusinga nali mulamu nandikozenga kino byemisinga olumbe lwabityamako olwolumbe misinga maka kuba nebyali era buli lwenkirowooza nti nvuka naalira olumbe olwo lugiye okungema nga akabita enakuina ditinga nakogera n'omusaada ajja okungoza eitaka yanko ati Namulondo ati abantu awo oli kwenda kunseera ati aye ng'emyaka gy'omaze kuno mukazi we titukufunanga mukozibu noni obukaire bubiri n'emitwalo 2 ndakusalira awo eitaka ozimbe yanko nti nabangi nsabira Katonda nga ndita mu saloni gyendi kunjimalemu najja nako manager nti nze nkoyo okunanvulira ku kifangisa ati ensasula yononje Namulondo genda kusaba sente tugenda kuwa ng'ebyalo byange biritambula omwana wange nali n'abaana nga bali babiri abali kusoma ng'omulenzi ayendako mufo ajja kuva makanika nga nkoma ayenda ajje paka bamutiikire nga alina obwongo nibolinga ku bifafuloolira baana bakoma mwimaka buti nakalubanga ndikuwuliryawo nasokotanga akasente bwe ninjiranga otubiina oyo omwana omuto nalwala nga ali mu siniya 2 yamaliriza siniya 4 nga ndikuwuliryawo nga nkaluba nerekereza nasuula otubiina ng'abakazi buti aliwa nafuna yamalira siniya 4 yamala siniya 4 ati abitayo emyezi ntono bamuwa olubuto aye atakulaga nti bwafuna mugema ku Yakoba irayo ku isomero kuba kayenda okusoma niwo mulinga kwa otolowooza nti yazaala bakale katwerondere wuno tumuwa olubuto Namulondo takamuyamba tokayasa ana ayongerayo 5 6 paka ku university nga wali n'ebiruto mbabona ku ekifaani kyo kino ng'okaali mubalamulamu nga wali ng'onirira ntyo wonali akajo nonjino Katonda yali akuwumbyaye n'olumba engeri yerwiddamu mwana wa mama ng'obona abwaine ebya Namulondo n'ebyo so ono omwana yakoba mu siniya 4 bamuwa olubuto yajja bana abandi baliwa buti abandi ali wano ye omukulu asoma kusira asoma kati batyama oyo najja olalanga ababiri bafumbo weba yakusiira naye ekikoba yasiiranya ne family ekyo buti abeere yatyama wakati ebe yaseka yasalako so oli wakubyakunwa byonka ene tusobola kulya bakawunga tusobola kulya oba mutyere dikabiri kabakoze tutoke bayisa ino ndya so buti woweira bakugwaitira oti mwana muto negwaitera naye sawanti natere ekyenda kisobola okufuna ekyezingira oyo buugi bawoza tufuna akagama akamata tutamu nafuna okuba nti nfunamu ekiriisa bawoza nga kuno nti titoolaku ntoolaku kewuire munataawo wogemesa notaako ekikopo totoolako olwobutenda kweniwaala so tukobereku obwire olambala otya olambala endolo daida obo bagakubuliri kulogota se kumwakirenda tisobola kumira kutenduka nga tofunye kumwakirenda fenikira biki tosobola atenduka naikaikania kutusiwa otobulumi tosobola atenduka buli kibitawo bwoli kukiwulira obakuba ni bajjaji yabise ku mwenda ogw'obwire kale omulungi ayi kuwawa media teri kujja kulwa ku mboozi eno leka ndeke Namulondo awumuleku basaba ni banyabo emboozi neeyo abaana bazakye balya mboozi neeyo
obanga onikoinako konako nosobola okutuyamba okusookera irala emitwalo 7 namulondo ali kuvunda nga abona omuntu agutandikise okuvaako enyama mwagana nga toilet paper ikutola ku indiye kunkumuka ensobola sala eno oli kudibona so tumana twendako ku emitwalo 7 tugezeeku tubone ye bamukobye tomanya asobola Katonda asobola okubikizaawo kintu kino kyakala yeiramu yaba ku bulungi kuba kiri kuli amaiso n'ekintu ekindi eri akaleza akamaiso kakosa buli mwezi emitwalo 3 aye kawaawo amaiso ali kujja nga aluzinga site osobola okutuyamba yalaba kufuuka muzibe akalina omugugu gw'abaana abana gwe bamuleka nabo aye zira asobola kuyambira abaana bo okutola ku maama so tumuwa akakisa n'abaawo oba oliawo Katonda nga abisemu ife asobola okuba nga awanirira abaana be so basobo ni banyabo namu Wuno mumugulire emboozi yalirabulire koina kukonako nosobola okumuyamba asobola okumuyamba emmere so akawunga ayenda ku buugi obutooko obumuyamba kubagwaita bityo eddagala painikira limubeesaawo ali bubi nze tujja kuswika wano kyetubasaba bambi buyambi koina okukolako akasobola okutuyamba kuku mwalina waife ono tumweyo amaziga abandi muyambye bamusuulirira ebyamutuuka kuno ebyo olumbero lunene bwekintu kyabita ku bantu kyajja kyamukuba nga we mubulire ensene eri mumwe ebirikoliko Katonda wange soga akati ojja okufa ng'obwine kabasa omutulu namwensi ogibwaine ate ng'okagibona kubuuka ali kufa aye tusaba Katonda akuwonia akutereze osobola okuba nga obuzira buzibu oba nga olina ensobi gye wakola bambi akusoniwe akuleke obeewo akuwa omukisa ogundi mami akuwa omukisa obeewo olabirira abaana bo ndi Yazid Yolisigira